دهەیە مەکولی ترکیە پارتیا مخالفەتە سەرەکەیەوی وڵاتی پارتیا کۆماریە گەل جهەپ حەواڵ دەدا بە کوردان ڕە حەلالیە بخوازن پارتیین کوردستانیجی سەردانە جهەپێ دکن. پشتی پارتیا سوسیالیستە کوردستان پەسەکی شاندەیە کە پارتیا ئازادیە کوردستان پاکیجی سەردانە جهەپێ کرد. شاندەیە پاکێک و جیگەرسەرۆکین پارتیە کاسم ئەرگün و نوڕوڵڵا تیمور پێک هاتیم لە ناوەندە گشتیە جهەپێ بە جیگەرسەرۆکی جهەپێ ئۆز کانساڵجی رە هەبدیتنێک پێکانی. پشتی هەبدیتنە سەعاتێکی جیگەرسەرۆکی پاکی کاسم ئەرگün دەربارەی ناوەڕۆکە جوینە لەگەڵ ڕایەدارین جهەپێدا دیار کرد و وان داخوازین سەرەکەیین گەلی کورد و بۆ ئەوەیەکی لەزگین بێن چارەسەرکردن ڕابەری وان کریە. ئۆڕێن چارەسەریە نقاشکردن. فکر و ڕەمانە و ئازادی و ئازادیا خۆبرێخستنکردنا بناسنامە کورد و کوردستانê û mesela zimanê Kurdî perwerda zimanê Kurdî zimanê Kurdî bibe zimanê duyem bikeve bin kanûnê asasî ku carek din qedexe nebe me mesela em bêjin navê bajar û herêmên Kurdistanê ku hatine kirine Tirkiyê bi zivirin Kurdî û divê dewleta Tirk jî rêl siyaseta demokratîka Kurdistanî veke ku Kurd karibin bi nasnama xwe siyaset bikin zêdetirîn em ser van taleba sekinin ewana jî memnûniyeta xwe hanîn ziman. هەروەها دەربارەی بانگەوازی و داخوازە هەبدیتنە هەدەپەیە لەگەڵ پارتیین کوردستانی دەژیم ئەرگün دازانین و پێشی ئەوەی دنەوە پارتیین کوردستانی دە هەبدیتنێکی پێک بینن پشرا ئەوێ بە هەدەپێ رابجوبن. Partiya Azadiya Kurdistanê pak dibêjin ku pêşî gere partiyên Kurdistanî partî û rêxistinê Kurdistanî werin bahev ji xwe re rêkî tayin bikin riya çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê dûra jî bi partiyên Tirkiye re biaxivin. Em na lê HDP bixwe jî xwe wek partîkî Tirkiyeyê îfade dike diyalogê me di nav wê çarçovê de ne yanî em ê pêşî wek Kurd werin ba wek Partiya Kurda dûra jî em ê bi HDP re rûnin yan nexwe em HDP wek partîkî Kurdistanî ku em bi wan re rûnin ne ew xwe dibînin ne jî em wan dibînin. Partiya Azadiya Kurdistan Pak ya ku di sala 2004 de bi siyaseteke neteviya Kurd û Kurdistanî di siyaseta Tirkiyê de cihgirtiye û taybetî li bajarên Bakurê Kurdistanê çalake ji bo çareserkirina pirsa Kurd û cibicîkirina daxwazên gelê Kurd dê bi Partiya Desthilat AK Partî, partiyên Pêşeroj, Deva, Sadet û Hûydaparê re jî hevdîtinên xwe pêk bîne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.